2019 by'ukwezi ko kubanza umwaka ugu uburwire bw'obusheru bukabarukaho muri district ya Hoima aha mwaro gwarunga umugombora ya Kiganja okurugobwo Dr. Nazarens Kabagenyi orukoranga mukuru w'ebyamagaro muri Hoima nagira ngo abana ababukwasirwe beyonjire hato kwika 2020 Hati tukafuna cases zindi kyarugambi waitu those cases were managed tukafuna abana bandi bombo then natoni hati ito tufunirege ala tukuruga kuseru nagira ngo bagerizeho kubusereka kandi ababurwire no bajanja birwo mu marwaro agarho muri district mukwezi kwa kana tujya kutandika kugema abana bona from 15 years nugaruka hanze so mwije mukwezi obhereza bunabakaza abainenda kale tujja gukora bintu bingi nokebera sirimu buli cyo tujikira betu bijja kweyongezamu yashaba abazire bona abina abana baryanse imyaka 15 okubatwara kuseruka obusheru omuntu wakubali kubi notwekita baiti ibale likuli hayiri nohereza ubugamba manyo mwana kumuleta mwirwa notekereza muswiji mtu tukuyaho ntukukaguze kabuzo ibitoleka direction yende so ntukujanjaba in relation to district kwigiro oburwire bw'obusheru hatuburi omuri Kyabagambire Boraro Burinde Town Council Bombo Kapapi Kigorobya Buseruka Kabare hamwe na Kigorobya Town Council amakuru agashakwa Ambrose Nwagabakatoto.